U Hrvatskoj postoji duga tradicija sokolarstva. Jedan od strastvenih zaljubljenika ove predivne ptice je poznati sokolar Vitold Košir. Sokolarstvom se počeo baviti u najranijoj mladosti, a imao je sve vrste ptica grabljivica koje se mogu nabaviti u Hrvatskoj. U Hrvatskoj imamo niz ptica grabljivica, ali za sokolarstvo su možda najinteresantnije naše autohtone vrste jastreb kokošar. Onda imamo sivog sokola. Vrlo je rijedak, a strašno interesantan, velike ispada možda u kraljevske ptice, to je suri orao. Vrlo česta ptica u zadnje vrijeme, jedna američka vrsta grabljivice koja se zove harishawk, koju ćemo vam prezentirati uživo. Za sokolarstvo se koriste ptice grabljivice. Ptice grabljivice tehnički dijelimo na ptice visokog i niskog leta. To sokolari biraju najčešće prema onim predjelima u kojima se mogu sokolarstvom baviti, pa će one koji se žive u ravnicama i na otvorenim prostorima svakako posegnuti za sokolom koji prirodno leti visoko i lovi obrušavanjem i to je potpuni spektakl. On je zapravo najcijenjenija ptica grabljivica pa se po njemu i zove sokolarstvo. A za nas koji živimo u ovakvim šumskim predjelima, puno su interesantne ptice. Mi bih rekli kratkog leta, kratkih krila, to će biti jastreb kokošar i oni će tu puno bolje funkcionirati. Hrvatsko sokolarstvo uvršteno je na UNESCO popis baštine čovječanstva. Sokolarstvo u Hrvatskoj ima dugačku tradiciju. Nažalost, u bivšem sistemu bilo je zabranjeno dugo. Nije zamrlo, evo nekako je uspjelo preživjeti i ponovo se vratiti na velika vrata. Prvo je prihvaćeno zakonom o lovstvu. Onda ga je Ministarstvo kulture priznalo kao nematerijalnu kulturnu baštinu i na ono što smo nas nekoliko koji se time zaista dugo i predano bavimo strašno ponosni, upisano je na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine. Ono što je zgodno da kako je zakonom uređeno, tako dakle postoje sokolarski kursevi i ispiti, pa imamo sve više i više sokolara, imamo sve više i cura koje se bave sokolarstvom. To nas sve veseli jer vani, recimo Austriji, Češkoj, Engleskoj, Njemačkoj, Francuskoj, to je jedna kulturna tradicija koja je pod velikim znakom pažnje javnosti. Vitold Košir autor je nove knjige Sokolarstvo i ptice grabljivice, likovni prikazi u Hrvatskoj. Knjiga je jedinstveni povijesni prikaz sokolarstva i ptica grabljivica u likovnoj umjetnosti na području Hrvatske. Ja sam zapravo kipar po obrazovanju i onda mene nije samo zanimalo ni sokolarstvo, nego su me zanimali svi ti likovni prikazi koji se pojavljuju praktički svuda oko nas. Na arhitekturi imate ukrase u obliku ptice grabljivica. U knjigama postoje ilustracije. U smislu heraldike, gradovi, plemićke, familije itd. vrlo često imaju simboliku. Nekako mi se učinilo da je Hrvatska spektakularno mjesto za prikupiti ovakvu zbirku jer je kroz Hrvatsku projahala silna količina različitih naroda. Ja ću samo navesti Kelte, Ilire, Avare, Hune, Bizantince, Rimljane, Talijane, Mađare, Austrijance, sigurno ih ima još. Evo na stražnju stranu knjige stavili smo ogrlicu od neandertalaca koja je stara 130.000 godina i napravljena je od kandži orla. Sokolari izgrađuju čvrstu emocionalnu vezu sa svojim pticama, tako da ovi gospodari neba na kraju postaju prije svega njihovi kućni ljubimci.